you read about the corruption in Zelensky, and I was actually in Monaco earlier this summer, and I was there, and I'm going around Monaco, which is a pretty rich place, and I was there for 2 days, and every other car there was an Italian supercar, like a Pagani, a Bugatti, and they all had Ukraine plates. And I promise you, I went to the Ukraine in the early 2000s. I visited, like, it's not a rich place. They didn't just all magically get $5 million supercars. Like, they're stealing that money, and it's just one big corrupt scandal. And I guess as long as there's a kickback to a couple people in America, we'll keep it going forever. Днес имах разговор с Урсула, и тя вика, за еврозоната трябва да го измислите как да обиколите правила. И аз казах, може ли да мислиме за инфлация, която да е минус ефекта на Украина, в смисъл индекса за инфлация да маха ефекта на Украина. И тя вика, нали, не ме цитирай, но ще се опитам да ти помогна. Ukrainian President Zelensky somehow managed to buy 2 multi-million-dollar yachts. That's right. Totaling $75 million. Do it through either a money laundering or a proxy. That's how you buy things if you're Zelensky. Remember when there was all that furor about a year ago when his wife was begging for money from world governments and then was also caught having gone to Paris and buying all those expensive jewelry and bags and everything. So, yes. So America sends you a lot of money, and then your wife goes shopping in Paris. See how that works? Well, now Zelensky has bought 2 yachts, according to journalist Shazed Nasir. Усилията на Съединените щати в Азия категорично и драматично трябва да бъдат увеличени, което значи, че ресурса не е достатъчен вече, за да се водят едновременно 2 войни. Усилията на Съединените щати в Азия категорично и драматично трябва да бъдат увеличени, което значи, че ресурса не е достатъчен вече, за да се водят едновременно 2 войни. И аз казах, може ли да мислиме за инфлация, която да е минус ефекта на Украина, в смисъл индекса за инфлация да маха ефекта на Украина. И тя вика, нали, не ме цитирай, но ще се опитам да ти помогна.